سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تكونوا السنة كتكونوا ناي وترو من يوتيو امبار كم توترو نخلنا كقدسنا زخل كطعمنا زخل الواز اللواب هيوتنا اب عدنا زبلكو حبريتان زيناتاتن حزلكم قريبا لغو امبار مچم جيوبوليتيكا ناي عالم ابزوان زي I don't know there's so many things بزح ነገር يزقاطم زلو مبزحتو زقاطم زلو دمها تزحزن ويكا تزقرم كابانا رحوق بزي مخانيو ابزوان زي مع كنا زين عالم بحيتو زلو ويكا بتدقاقاميا مع كنا زين عالم كالا غزي بزح على حتى زي ركب ارسي ابزوان زين عبيك على حتى توهيبو زلو زي قداي نايك بحريو زخا كال ايكونن قيب حري نعانا دعيو ترى بحرك د مثلا مالتي زخونه يرتراوس مس بحر كم زلو يزفلت امبر انتاي بو كم زحلف ترى يرتراو بزح كفلت ايكلنيو اتم نفلتينا فلتيو يلكم تزاربوا ناتكم ريتاي جن ببزحت يرتراوي ابي يرترا زغمد عبق بحري انت عينت مسمر مخانو بعمقت زفلت اي مثلا كبابي 800 مئتاويت مراخب ناي نقدنا عالمنا كوميرشال اي نقدنا عالمنا 800 مئتاويت ابز كباب زي بز كباب زي زنقصقصه 800 مئتاويتنا عالم يزبل لكم زلو so we will see this the data ስለዚህ it's a very important line ሓደ ግዜ ክንድዝዝ ኣክል flow of ወይ ከዋሕዝና ንግዲ ብዙርያና ናሓለፈ ከሎ ካብዚና ተኣጊድና ዘለና እቲ ዘገርም እዩ but anyway ኣብዚ ዋን እዚ እንታይ በቲ ኩነታት ናይ ሁቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ስለ ዝበርትዐ ሓድሽ ክዳን ይቀውም ኣሎ እቲ ዘገርም ድማ እዚ ክዳን እዚ ድማ ንመን ዝሓቆፈዩ መን ካብ ኣያተዋን ኣለዋ ዘገርም እዩ ነዚውን ክንሪና ስለዚ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ብዙሕ ዲስካሽን እዩ ዘሎ ብዛዕባ እዛ ኣርእስቲ ኣቕሊ ጌርኩም ስምዑ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ እቲ ሪጅናል ኣካይዳ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገበሮ ኢንተርቪው ክንሪና ኤግዛክትሊ ብዛዕባ እዚ ኮነ ግን ነቲ ኣከባቢ ዝድህስስ ዝተዛረበ ክንሪና So let's start with this important information now. Please like Gbaru, let's go. Yemen's Iran-aligned Houthi movement has engaged in Oman-mediated talks with international parties about its operations in the Red Sea and Arabian Sea. This is according to a Houthi spokesperson. This follows a series of attacks on ships by the militia group. The statement did not identify the international parties involved in the talks and did not say where they... So come through Houthi Houthis Bahalu. ፍሉይ ሰባት ወይ ከዓ ፍሉይ ሓይሊ ይኮነን ተራ ህዝቢው ሰራዊት ኣለዎ ግን ብሓፈሻ ዳርጋ መብዛሕቱ እቲ ምክንያት ድማ ብተደጋጋሚ ከም ዝገልፀልኩም ፅንሕ ኢልና እውን በኪላታት ክግለፅ እዩ እንታይ ዘበግሶም ዘሎ እቲ ጉዳይ ኣብ ጋዛ ዘሎ እዩ ሲምፕል እቲ ሕቶናቶም ድማ እቲ ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ዓለም ቆላሕታት ሃቦ እቲ ኩናትን እግርግርን ኣብኡ ይቋረፁ ኣብዚ ተሰላም ይእቶ እያ ፃውዒትናቶም ንዓንተ ገይርኩም ኣብዚ ፀገም የብልና ንሕና እዮም ዝብሉ ዘለው So normally America زيدليتو عالم كتقبلوا أمريكا زدليتي عالم كتقبل زلوا أبزوان زي نا إسرائيل كنا تقدمها أمريكا سلوت دليل زلا يزغط زلوا أنصار أمريكا مرقت موساد دما كسب حجي ترقيس كات حمشش كات كيدنبر كتسمع يتغنيها جلا قرات جن كان بعد يمن زعم سلا كمون إيرترا زعم سلا كابتري لولاو مريتن كي وتأخلوا نملك تبع عالم كزرق زخل ካብ ኣቶሚካዊ ቦምብ ዓይነት ፅልዋን ሓይልን ዘለዎ ቦታ እየን ዘለዋ እንዳስ ዋይ ድማ እቲ ዞባናትና ሰላም ዘይብሉ ብፍላይ ኤርትራ ድማ ሪሊ ርጊኢላ ንክትከይድ ክንደይ ፀገም ዘሎ ስለምንታይ ካብቲ ኣሜሪካ ወይ ካልኦት ሃገራት ዘለዎን ኣፅዋር ክንዱ ዝኣክል ነቲ ንግዲ ናይ ዓለምና ጠጠው ከብል ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ቦታ ሒዘን ስለ ዘለዋ እዩ እዚ ድማ ኣብ ጂኦፖለቲካ ናይ ዓለም ብፍላይ ኣብዚ ናይ እዚ ግዜ እዚ It took place or when, but it may indicate the Houthis could be willing to de-escalate. The attacks led to the suspension of several international container ships and shipments through the Red Sea. The latest major shipping firms, Mediterranean Shipping Company and... So, Abzuwan is the... It's an abate company that na alamnaz bahala na logistics abate na nigdu marakhab zunna company that darga bumulan kan bil khalina tanzabaya بقيح بحري زخيز نبرة مسمرناتن تطوابلنا يلنا يلمالو زي عبيل زينايو is a big huge زينايو سلمتاي نفسه كفسب بفلا بيروبا زلو ابجبون ابغزون ابقطبون كتنكفز خلا رسس لزخني زينا ما بزحت زي قدا سنتا متايز مركز تفضل ديهم اب افريكا لمنت حما ابنت كمتي اب كناتنا تግራይ كباب مليون سبويكا 600 شح حساب تغوديو نيروبايان امريكايان ግን ብዙሕ ሰብ ኣይሰምዖን ከማን
سلمتاي كابز رحاقه قد تامس ركب زلو صقام سلا زي كونه كمو ناب 98 ساعه تشع زنبره وغنا ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዙ ሰብ አይፈልጦኒ ስለምንታይ ንዓታቶም ዝተንከፍ ስለ ዘይኮነ እዚ ጉዳይ ብቀይ ባህር ዘሎ ግን ነፍስ ወከፍ ሰብ ኣብታ ዘላታ መንሃር ናይ ወገታት መሊሱ ክስኸላ ስለ ዝኾነ ንነፍስ ወከፍ ሰብ ኢንትረስት ሎ ስለዚ ሰብ ዘይና ክሰምዕ ከሎ ንዕኡ ዝጥዕምን ዝቀርብን ምዝኸውን ጥራይ ዝግደሰሉ እዚ ኸ ንነፍስ ወከፍ ኤውሮጳዊ ንኣሜሪካዊ እውን ክትንክፍ ዝኽእል ኣርስቲ እዩ ስለዚ ካፕተን መስመር ቀይ ባህሪ ተሓሲመን ዘለዋ ማርሰክ ዝብል እዚኣ ናይ ሆላንድ ናይ ዴንማርክ ሶሪ ቁጥሪ መበል ካልይቲ ዝዓበየት እያ ሆፓክ ሎይድ ናይ ጀርመን መበል ካልይቲ መበል ሳሳይ ዝዓበየ እዩ ከምኡውን ሜዲተራኒያን ሺፒንግ ካምፓኒ ናይ ጣልያን ካልኦት እውን ዓበይቲ ሺፒንግ ላይንስ ኣሽሓት መራኽብ ዝውንና ካምፓኒታት ዝኾነ መርከብናተን ብቀይሕ ባሕሪ ክሓልፍ ኣይደልን እዩ ኣይ እንደልን ኢና ኣይነፍቅድን ኢና ኢሎም ኣለው እዚ ካብታ ቀዳማይ ንመንፅልዋ እዩ ንግብፂ ቢልዮንስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 9 ቢልዮን ዶላር ካብ ስዊስ ካናል ረኺባ ተመራኽቡ ዝሓልፋ በት ስዊስ ካናል 9 ቢልዮን ዝኾን ዶላር ሂቦማ ስለዚ እዚ ገንዘብ እዚ ይነቅፅ ኣሎ ግብፂ ከዓ ኣብቲ ኪዳን ከመይ ላትያ ኣላ ሕጂ ክትሪኢኹም CMA CGM said that they were suspending passage through a Red Sea Strait vital for global trade. Earlier, shipping giant Maersk and German transport company Hapag-Lloyd suspended their Red Sea container ship traffic. The US military, meanwhile, said that an American destroyer shot down more than a dozen drones in the Red Sea launched from Houthi-controlled areas of Yemen. As an impact, So ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ውግእ ናይ ኣሜሪካ ዲስትሮየር ኣብቲ ቦታ ዘላ ብዙሕ ትከላኸል ከም ዘላ ብድሮንስን ብሚሳይላትን ዝመፅእ ዘሎ ተኽስታት ትሬስ እናገበረት ወይ ከዓ እናርኣየት ተምክን ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ ማለት እዩ ብኩሉ መዳይ ክንሪኦ ኢና ፅንሑማ በዚ ዝተፈላለየ ኣንግልስ ክበክም እየ Israel-Hamas conflict spreads to global shipping lanes. Furthermore, according to reports, the US Defense Department is considering directly striking the Yemeni Houthi military targets in Yemen in response to the escalating attacks on military and commercial shipping in the Red Sea. The reports say that the Biden administration officials are increasingly concerned that the Houthis are trying to undermine global maritime trade, both to undercut trade to Israel and to raise the costs to the US and its allies for supporting the Jewish state. Wow. Yemen's Iran-backed Houthi rebels have launched a series of drone and missile strikes targeting vessels near the strategic Bab al-Mandab Strait, saying they're pressuring Israel over its devastating war with Palestinian Hamas militants in the Gaza Strip. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ መጥቃዕቲ ብብዝሒ እውን ኣብቲ ከባቢ ባቤል መንደብ ወይ ከዓ ደቡባዊ ክፋል ናይ ቀይሕ ባሕሪ መፃቦ ባቤል መንደብ ማለት እዩ ኣብ ካለ ዘራርባ ኣብቲ ወደብ ዓሰብ ከባቢ እዩ ዝካየድ ዘሎ እቲ መጥቃዕቲ ዝበዝሕ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት it's getting so serious ኣሜሪካ ነቶም ታርጌታት ናይ ሑቲ ክትሃርም ከም ትደሊ ዘላ እንተሃሪማ ድማ ቀጥታዊ ውግእ ምልዋጥ ናይ ተኽሲ ክግበር ስለ ዝኽእል ኤስካሌሽን ክኸውን ይኽእል ናብ ካልእ ማኣዝን ክኸይድ ስለ ዝኽእል እዚ ሓደ ካብቲ ስጋት ኮይንዎም ዘሎ እዩ ብካልእ መንገዲ ድማ እቶም ሑቲ እውን እቲ ኩነታት እቲ ዝቐለለ መፍትሒ ናቱ ዝነበረ ኣብ ላዕሊ ትሪእዎ ኣለኹም ስዊስ ካናል ዝብል ዘሎ ኣብዛ ቻርት እዚኣ ኣብ ግብፂ ኢጅፕት ዝብል ዘሎ ብላዕሊ ትሬድ ዝብል ዘሎ እታ ብሉ ላይን እዚኣ ስዊስ ካናል ትበሃል መብዛሕተን መራኽብ ኣብኣ ክመፃ ከለዋ ገንዘብ እየን ዝኸፍላ ናብ ግብፂ ክሓልፋ ከለዋ I think ኣብቲ ባቤል መንደብ እውን ንጅቡቲ ይኸፍልዋ ክኾኑ እዮም ግን I'm not very sure about that but ኣብ ስዊስ ካናል ካብዚ ብዙሕ ገንዘብ እያ ትረክብ ስለዚ እቲ መስመር ናይ ቀይ ባሕሪ ጠጠው ክብል ክጠልባ ከሎ እቶም ዓበይቲ ሺፒንግ ላይንስ ወይ ከዓ ናይ መራኽብ ናይ ንግዲ መራኽብ ዝውንና ካምፓኒታት ብቀይ ባሕሪ ክንሓልፍ ኣይንደልን ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ክብላ ከለዋ ሓደ ዓቢ ፅፍዒት እዩ ንግብፂ ብቐጥታ ምክንያቱ ካብቲ መስመር እቲ ትረብሕ ሃገር ስለ ዝኾነት ዋላ እኳ እቲ ባሕሪ ንኩሉ ሃገራት ዝምልከት ተኾነ እታ መስመር እትያ ግን ሰብ ዝኹዓታ ካናል ስለ ዝኾነት ግብፂ ካብኡ ብዙሕ ረብሓ እዩ ዘለዋ ብናልባት ኣብ ካልእ ዲስካሽንስ እውን በቲ ብእስራኤል ገይሮም ሓድሽ መንገዲ ክኹዕቱ ከም ዝደልዩን እቲ ናይ ጋዛ ውግእ ድማ ነቲ እቲ ሓድሽ ካናል ዝኩዓት ንጋዛ እንድሕር ነቶም ፈለስጢማውያን ኣልዮሞም ብሕፅር ዝበለ ጌርካ ካልእ ካናል ንክትከፍት መደብ ከም ዘሎ ይዝረብ እዩ ስለዚ እዚ እውን ካልእ ቲዮሪ ኣሎ ነቲ ጋዛ ውግእ ሓደ ካብቲ ብድሕሪት ነቲ ህዝቢ ካብኡ ፈናቒልካ ንክትኣልዮ ዝግበር ዘሎ እቲ ዕላማ ንሱ ክኸውን ከም ዝኽእል ይንገር ማለት እዩ ሕጂ ናበይ ክንከይድ ኢና ካልእ ፍልይ ዝበለ ሪፖርት ብካልኦት ሶርስስ ዝተገበረ እስከንርአ The United States says one of its warships shot down more than a dozen attack drones fired from Houthi-controlled areas of Yemen on Saturday. National Security Advisor Jake Sullivan, who is on a trip to the Middle East.
كم تريوا دلهم 14 درونس بهوتي زتسددوا كم زحرمتي نا أمريكا حيلي ناي بحر حيلي أو زلو ناي تأتا حيلي كم يكالخل كم زلو يزنقر زلو الناشنال سيكوريتي حلافي تي تريوا دلهم نابت زوبا يزورا له دحيرون حجيتي منيستر مكلخالنا يتهاجر سكرتاري اوف ديفنس لويد أوستن دي زبهال ولا أوستن لويد نسود نابت زوبا بإسرائيل غيرو نابتي هاجرات نبال قطر نابتي زوباتات زلو هاجرات ناب عمان كخيد كم زغل أمو كمي غير كانت نجرزي أورجانيز كدبرة تخيل حدش حسابونا متيوم الله انتاي بهالت حساب تنهينا رينا so this is becoming serious. Described the Houthis as a material threat to shipping. The Iranian-backed group has carried out numerous drone and missile strikes on vessels passing through the Red Sea in recent weeks. Five of the world's largest shipping companies have announced they're suspending sailings through the route, one of the main arteries of global maritime trade, of course, while the Houthis say they're targeting Israel-bound. كالد ما أبزي من البات التكونات تشاينا ون انتاي لالا ناي كمز كونتات سلزيدا ليت زخونه يكون إسرائيل زقيد نبرات كسكما ايدلن يا مراقبنا تيلا هونغ كونغ سوري هونغ كونغ تي زخونه ني إسرائيل زقيد نبراسي شيب كنقبر ويكا كرنكس عسا ايدلنا بمبال بزح نبرات دما كاب تشاينا ين إسرائيل زقيد نيرو سلزي الزون حدا عبا ناوس من تنيرو زقان تايو تكند علامة زخونه مركب يكون تارجو يزقبر زلو هوتي اتن مراقب مس إسرائيل ركب كم زي بلن كجلس أرلواني زع عينوتي تملختنا توب سلازين سخونة نجرب إسرائيل سخيد كل يبلون يوم زبلو زلوا سلازي China already سخونة مس إسرائيل زلنا ركب علينا لنا سلازي زبلو زلوا أبتكونتات لعلو كل خات هوتي بمني زدقف بإيران لما تازع عبيت مشارق تاب زوان زي قطر حدا وكن بلا نغلينا من البات كابراشان China من يا قطر حدا زلا خن بلا نغلينا جن كلتين أتنكندي تقفتنا إيران زلوا سنين سلازي I think China المسمر نقدناتا كاب هوتي سقم زلواي مثلا جن ستيل اتزوباتي متنخافو نشايناون سلام زبا خونا يكلني شمقلنا بزعبا زي قداي زخنتاي بحلالو انتاي لسك نشتين اسمع عبزي. Now, Yemen's Iran-aligned Houthi movement has engaged in Oman-mediated talks with international parties about its operations in the Red Sea and the Arabian Sea. This is according to a Houthi spokesperson. This follows a series of attacks on ships by the militia group. كم زشمقلنا وين توم حوتي اب اومان مسمن كم ترحبوكا افلتن ينبر دي اسكاليت ويكا كابتو زلو سيتويشن ندحريت كمال سوهم زخولو تزاريبهم يزبال زلقن it's not very sure مسمني نيرتو negotiations بخمي من قديقن بزح بريتا يلم زعبو. The statement didn't identify the international parties involved in the talks and didn't say where they took place or when, but it may indicate the Houthis could be willing to de-escalate. The attacks led to the suspension of several international container shipments through the Red Sea. In the last major shipping firms, the Mediterranean Shipping Company and CMA CGM said that they were suspending passage through the Red Sea Strait, vital. زيوم تريوم زلهم جيجا خلالي تنسلست زعابيا مسمرات ويكا شيبينج كامبانيز ويكا زل على مراخب ناي نقدز اللوانيم تا نايتليانيا مثلا تا ميديترينيان شيبينج كامباني تبل CMA CGA ناي فرانس مارتك ناي دنمارك كومدما هاباك لويد ناي جيرماني زياتن تن أربعة كلها تندما نتي مسمر كيه بحري تحسيما بخارج خدا زلوا بتمساسالون إنشورانس ناي نقدي ببحر بكأي بحر زحلف نقدي بسنك تزلو قينات بكأي بحر ناتنا بزوجن بابيل من ترادي كونه أبسويس كانال بتنا إسرائيل زي جبر زلو قناتات ونن تقونه إنشورانس ناي تن مراقب كبير خم زلو زدما تواجهاتنا وسخة كم زخية دي جبر خم زلو. For global trade. Earlier, shipping giant Maersk and German transport company Hapag-Lloyd suspended its Red Sea container ship traffic. The U.S. military, meanwhile, said that an American destroyer shot down more than a dozen drones in the Red Sea launched from Houthi control.
حجي انتايتي قند مغنيات هوتي انتايم زحت زلو سكي بخمي تكونات سكي دحري قرب باك جراوند ناتهم نسنا. Edward P. Joseph is a senior fellow at the Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, and he's also a foreign policy analyst. He's joining us live from Washington, D.C. Mr. Edward, good to see you and good to have you on the show. Thank you for making time for us. Edward P. Joseph, very glad to be with you today. Please. How much of a threat is Yemen and the Houthi rebels, and why are they using the waters or seas to launch their targets or raids? So مجمريا هذا expert ناي foreign policy كاب أمريكا يزي كسب كندي أجدا سنة اللوتي تجمع بحوتي دمت زلوا كند منتاي شجر كفترة يقولوا انتاي يوم كزنادي زلوا انتاي علامة نزبلس بين أمريكا perspective انتاي بلو. Well, when we talk about the Houthis, of course, we have to be thinking about Iran, which is the Houthis' backer here. And Iran wants to put pressure on the United States, but without directly engaging the United States. So we see so far the war against Hamas in Gaza, the war that we should say that Hamas launched on October 7th, has actually been detrimental to Iranian interests. Why? Because we've seen that the U.S. has built up its military presence in the Mediterranean, which is exactly the last thing that Iran wants. And Iran also fears a direct military confrontation either with Israel. So انتاي تقند مغنيات تناي حتي زخدوه زلو من قدس انتاي الامان مهراميو نزبل حتو مجمريا حتي كنبل كلنا بغتا بتزواوري زورو ما كان ايران مخانو ايران دما انتاي تدل زلا نتناي امريكا نامريكا صقطت فتره لا برقص ون صقطت فتره لا يعني تكونتات اب اسرائيل تخيزلو اسرائيل تخدو زلا ما اتينك ازيج كان زملون حماق نكون سلازمتن اب يوتيوب كتمصت فيديوهات ون اشغاريو سلازي بزلع لنا هري تخصلو زلا مجفجف أمريكا ونبعلا دبلوماتيكا لنا أمريكا إسرائيل حقوقها سيراتها زلا سلمتايو كله تي أمريكا تزاربو تي دراما تسرحو كمان زمسل زنبرة مبزحتو درجة كله حسوت مخانو every day على ملو فليتو والله أبزوانزي تي ميديا تأماننتنا إسرائيل مريتي زبيتو إسرائيل زبلو كله حجت رايد يكونس نزبنا زبلو زنبرو حسوت كم زخانه بكل ري انفستيجيت قبرت كل دحري تماليش سبسي اسرائيل زبلو زنبرو بزح سب نتي كله بزعبا اسرائيل زفلطو زنبره قمطيلو يزريو زلو مغنياتو اتچكانه حج زريو زلو نزبنات عبيط امو زنبرو كم زخانون حجز زبحال زي قدسوم مخانم يو ان زي قدسوم سبعه مسالات زبحال توم ايجنسيز قلمله بفصم زي قدسوم ناي غازيطنيات مثلا زي قدسوم مخانو بتدغاغامي السراويت ناتهم ناقل حوي متصل زلو زي دما امريكا كشفنا تدلي ازي ساتوم امريكا ابيراق افغانستان خدو خلو صلوت هيكون زمر نيرم ጨካናት يوم نيرم ግን بميديا خمزه مص يغبرو نيرم بس واي ጨካናና امريكاوين ايراني انت عينت ግፍዒ ከም ዝፍጽሙ አይረኒ ካቨር አፕ ስለ ዝገብሮ ስለ ዝሽፍንዎ ናይ እስራኤል ግን ኣብ ቅድሚ ዓለም ይመጻሎ ኣሜሪካ ድማ ንዑ ትገብር ዘላ እዚ ዝኾነ ታንክታት ናይ ኣሜሪካዊ መዳፍዕ ናይ ኣሜሪካ ኤቭሪቲንግ ቀጻልዮም ዝብዎም ዘለው ስለዚ በዚ ግደፉ ሰብኣዊ መሰላት ኣኽብሩ ክብሉ ከሎ በዚ ድማ ቆልዓን ሰበይትን ክቐተሉ ከሎ ኣሜሪካ ክሽፍንዎ ይክእሉን እዮም ስለዚ ኢራን እንታይ ትገብር ትፍትን እንዳላ ሕጂ ተመሊስና እንተሪናዮ ኣሜሪካ ፀቕጢ ክትገብር ሞ ነቲ ኣብ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ለውጢ ንክግበር ካልኣይ ድማ እቲ ኩነታት ብሰንኪቲ ዝካየድ ዘሎ ኣብ እስራኤል ብዙሕ ሰራዊ ብዙሕ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ መፅኡ ስለ ዘሎ ንኢራን ድማ ስክፍታ ስለ ዝፈጥረላ ዘሎ ዝሓለፈ እውን መራኽብ ዓበይቲ መራኽብ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ፐርሽያን ጋልፍ እውን ይኸዳ ኣለዋ መን የፍቅደለን ኢማራት የፍቅዱሎም ቀጠር የፍቅዱሎም ስለዚ ንዑ ስለ ዝብሎም ኣብቲ ባሕማያት ናቶም ኢራን ካብ ፊቶም ስለ ዘላ እቲ ፀጥታ ናይ ኢራን መሊስ እዩ ብዙሕ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ከቢብዋ ዘሎ ንኢራን ሕጂ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ከመይ ጌራ ንኣሜሪካ ቀጥታ ምስ ኣሜሪካ ቀጥታ ክዋግኡ ይደልዩን እዮም ኢራን ዓቕሚ እውን የብሎምን ግን ኢንዳይሬክትሊ ከመይ ጌሮም ንኣሜሪካ ቻለንጅ ይገብርዋ ለውጢ ንክትገብር ኣብቲ ፖሊሲ ናታ እዚ ናይ ሁቲ ቀዳማይ ኣብኡ ዝመፅእ ስለዚ ሁቲ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ በቲ ሰሜን ጥራይ ዘሎ ናብ ደቡብ ወሪዱ ንኣሜሪካ ንእስራኤልን ድማ ንረብሓናቶም ንኤውሮጳ ብምሎም ከመይ ጌሮም ኣብ ረብሓናቶም ይመፆም ምክንያቱ እቲ ቃንዛ ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ብቐጥታ ስለ ዘይትንክፎም ዘሎ ኣይግደሱን እዮም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ትሕሪስካዮም ግን ኩሎም እቲ ቃንዛ ክስምዖም እዩ እዚ ድማ እቲ ዕላማ ኢንዳይሬክትሊ ከመይ ጌርካ እቲ ኢንፍሉወንስ ወይ ከዓ ጭልዋናትካ ኤክሰርሳይዝ ወይ ከዓ ተተግብሮ or the United States. And we know that because we see the reaction of the main Iranian proxy, Hezbollah in Lebanon, which has backed off
backed off from the opportunity to attack Israel at its most vulnerable moment when it's deployed in Gaza. And we've seen that the Hezbollah leader, Hassan Nasrallah, has backed away from generally from that opportunity. And we know the reasons why, because like Iran, Hezbollah fears that it will lose in a direct military confrontation. And that takes us to the Houthis. So the Houthis are the proxy that Iran can use. They do not fear the same way a direct military confrontation with the Houthis in Yemen. Yemen is much further away than Lebanon, of course. So they don't fear in the same way a direct military confrontation. And so Iran believes it can utilize the Houthis to disrupt traffic in the Red Sea and raise the costs on shipping, on international shipping, as your report indicated, by forcing shippers to avoid the Suez Canal and take the much longer path around South Africa and the Cape of Good Hope. Please. Mr. Edward, let's now talk about this traffic. ካልውን እንታዩ እቲ ወላ እኳ እቲ ኩነታት ኣብ እስራኤል ዘሎ ነቲ ብኢራን ዝድገፍ ብቐጥታ ክዋጋእ ዝኽእል ኣብ ትውግእ ብዙሕ እውን ግምታት ዝወሃቦ ዝነበረ እቲ ሒዝቦላ ዝበሃል ኣብ ደቡብ ናይ ሊባኖስ ዘሎ ኣብ ሰሜን ናይ እስራኤል ኣብቲ ኩናት ሕልፍ ኢሉ እምበር ብቐጥታ ክኣቱ ይከኣሉን ስለምንታይ ኦፍኮርስ ፈሪሆም ኣሎ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ወታደራዊ ሓይሊ ኣብኡ ቀሪባ ኣላ ካልኦት ሃገራት ኩለን ኤውሮጳ ክድግፎም ምዃና ስለዚ እንድሕሪ ጀሚሮም ገጅፍ ዝኾነ ክሳራን ጥፍኣትን ከጋጥሞም ስለ ዝኽእል ሕልፍ ዝበለ ተኽሲ ይለዋወጡ ኣለዉ እዮም ክጅምር እውን ይኽእል ይበሃል እዩ ግን ኢራን ብመንገዲ ሒዝቦላ ጌራ ክትገብሮ ትኽእል መጥቃዕቲ ገዲፋቶ እዩ ዝብል ፀኒሑ ፈሪሆም ምክንያቱ ከምዘይዋፅኦም ስለ ዝፈለጡ ምስቲ ዕብየት ናይ ሓይሊ ዘሎ ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ኣብቲ ቦታ እቲ ስለዚ ካብ ርሒቕ ኢልካ በዚ ናይ ሑቲ ጌርካ መጥቃዕቲ ምፍፃም ሕጂ ብኸመይ ክቋፅርዎ ይፍትኑ ኣለዎ እስከዚ ክንሰምዕ And the Red Sea, how do these attacks on ships in the Red Sea affect global trade? Well, the answer is very clearly, but if you deter shippers, international shippers, from using the Suez Canal and going through the Red Sea, you add almost a month of travel time and expense. Think of the expense. The goods that are shipping, it takes much longer to get there, and you consume much more. So እንታይ እዩ እዛ መስመር ናይ ቀይ ባሕሪ ተዓፅያ እንታይ ይብለኩም ኣሎ እቲ ንግዲ ናብ ካልኦት ሃገራት ክበፅሕ ትመራኸብ ናብ ኤውሮጳ ንክመፀ ንኣብነት ተወሳኺ ሓደ ወርሒ ይወስደለን ንኣፍሪቃ ኾሊለን ብድሕሪት ገይረን ክመፃ ሓደ ወርሒ ኢማጅን ናይ ሓደ ወርሒ ኮስስ እንድሕር ወሲኽካሉ እቲ ምድንጓያት እቲ ፀገም ዝፍጠር ኣብ ኢኮኖሚ ናይ ዓለም ክሳብ ክንደይ ብፍላይ ኢኮኖሚ ናይ ኤውሮጳ ከምኡ ድማ ካብ ኤውሮጳ ናብ ኣሜሪካ ናብ ኤስያ ዝኸይድ ዝነበረ ማለት እዩ ንኩሉ እዩ እዚ fuel in going around the much further passage around the Cape of Good Hope in South Africa, taking that alternate route. So it's about raising the cost to that and to have shippers say, well, we won't take the risk of going through the Suez Canal and the Red Sea. We'll take the longer path. That's a detriment to world trade. That's imposing a cost. But here you see two things. First, we see the United States is doing something about this. This Defense Secretary General Austin will be coming to the Middle East next week, working with a coalition of neighbors and American partners in the Middle East to form and enhance this task force that already exists to protect shipping in that vital region. So that's number one. Number two is we know, of course, that there's an irony here, a great irony here, that it would be the Houthis and Iran, of all countries, that would get involved somehow on behalf of Hamas in Gaza. Why? Because Yemen is already, according to the United Nations, one of the worst humanitarian crises in the world for years now. And according to UN documents, over 22 million people, that's 10 times the population of Gaza, are suffering and in Yemen. And about half are children. 11 million children put at risk. These numbers dwarf those in Gaza. So there's a great irony here that you have Iran and the Houthis responsible for this massive humanitarian crisis. And by the way, these are numbers from this year by the United Nations that I'm quoting. Responsible for this massive humanitarian ዋው እቲ ዝብሎ ዘለካ ዘሕዝን እዩ ኢራን ትጥቀመሉ ዘላ እቲ ወይ ከዓ እቲ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕቲ ንመን ንምሕጋዝ እዩ እስከ ኣብ ጋዛ ዘሎ ህዝቢ ካብኦም ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብ የመን ግን ኣብ ብዙሕ ጥሜትን ሽግርን ወዲቑ ኣሎ ስለዚ እንታይ ትሕልፍ ዝበለ ሓገዝ ወላ ሕጂ እውን እኮ ብዙሓት ህዝቢ እስራኤል ወይ ከዓ እስራኤላውያን ክዛረቡ ከለዉ ስለምንታይ ኣብ ሓማስ ክኸውን ከሎ ፍሉይ ስምዒት ናይ ሃገራት ዓለምን ናይ ሃገራት ዓረብን ዝረአ ኣብ የመን ሰለስተ ዕፅፍናቶም ከባቢ 400,000 ልዕሊ እውን ሰብ መይቱ
بزعبو جن زارب عربي هلن واي أب غازا خون كله فلوي سمعت يقبرو نسرائيل مثل أصل خونه دي قلبلو of course أب غازا زقبر زولو زحزني أب يمن جن بزع قفعي تفتيمو بماني تفتيمو بخالو تقرات عرب بس that's the difference بهجرات عرب كمون أب سوريا زقاتمون ولا أب حجون أب ليبيا زقاتم زلو صح تقرات عرب بالإمارات يدوم كم زوتولي زنقة الزنقة رزقن تان هجرات عرب بسمعت كزاربالي كلانين بمبال very legitimate وكعقد أساس خلنا نتبون إسرائيليين العليا غازا زقبر زلو عقالي الكارايو وي قال ملا مالتها يكونن جن كاوب زي قدد تن هجرات عرب ون كالو هجرات عرب زقبرو متكعتي حجونا بسودان زقبر زلو انتلو هجرات عرب إذن كم زلو وني نفلت لذي تكونتات بخمسي زقلت زلو ني حزب غازا خدت حن كم يجرك حزب خاطر في زبل زلو اب يمن زلو حزبي معات حزبي اب زوان زك سب 10 مليون زخون سب اب شجرنا يمقبو خم زلو ابو دما كباب 10 مليون زخون حصانات كم زلو يزنقر زلو لذي ايران كم يجرا نتوم ابكم عاوز زلو ني غازا زلو حزب كتات حن كتبل اب يمن زلو تي زعبي ايروني ويكا اكاچاچ كوين زلو ني شجر زلو بشجر زلو غير كده هاتت حنا تفتن ويس بخال ስለዚህ የመን ንባዕላ ከምዚ ኮንፍሮንቴሽን ክታፍታ ኣይግባአን ነይሩ ምክንያቱ ኣብ ከምኡ ክእቱ ዝኽእል ኩነታት ናይ ቁጠባን ኩነታት ናይ ህይወትን ስለዘይብሎም እዩ ዝብል ዘሎ disaster in Yemen somehow believing that they're going to act on behalf of suffering Palestinians in Gaza. Please. Mr. Edward, finally and briefly, the Houthis have promised to continue their attacks on vessels in the Red Sea, one of the world's busiest shipping routes, we all know that, to pressure Israel to stop its attacks on Gaza. The US and the UK have also been targeted in this water warfare. Who is the most ideal intermediary? And I have to mention here that Oman is saying that it wants to mediate in these talks. But who can stop these attacks and who will Houthis listen to? Well, here it's very clear. Oman does perform an important role, and it's proved that. So منكشم قلهم يخل الجحوتسي نمنك سمعوا يقولوا منكشم قلوا خلنا زكنتاتسي من كرقاقو يخلنا زبلكا as a mediator. So that's, as a channel, Oman is a very good channel. But the reality here is what Houthis and their backers in Iran, which is who we have to think of when we talk about the Houthis. We have to think about Iran and their backers. And here is where we come to the word deterrence. And this is why I mentioned this visit of Secretary of Defense Austin to the region this week, working with U.S. partners in the region and making it clear to the Houthis that this will not be tolerated. The U.S. already تي عمان اتا غربيتنا يمن مالتي عمان ምናልባት ኣብዚ ክትሪዋ عمان تي غربيت يا تريوا لهم اليمن سعود عربيا عمان الله ስለዚ عمان ሓንቲ ካብቶም ክሽምግል ትኽእል ሃገር ነዚ ኩነታት ኣብ ምርግጋዕ ኣብ ታሪኽ ፀወት ትኽእል እያ ግን ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ኩነታት ብሰላማዊ ዘተጥራይ ዘይኮነሲ ኢራን ካታ ዝለዓለት ቀዳመይቲ ኢራን እያ ክሽምግል ትኽእል عمان ክትከውን ከላ ጠጠው ንኸብል ክትገብር ትኽእል ድማ ኢራን እያ ስለዚ ከመይ ጌርካ እቲ ኩነታት ዲስከሌት ክትገብሮ ትኽእል ለኩሉ ድማ ከመይ ጌርካ እቲ ፀጥታ ናይቲ ቦታ ተውሕሶ ንዝብል ኣብ ሽምግልና ጥራይ ኮኑ ዝኣምኑ ዘለው ሓደ ኪዳን ቆይምሎ እንታይ እቲ ኪዳን እስከ ንርአዩ ሓንሰብ እምበሃር ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ሲቹዌሽን ኣሜሪካ ብኸመይ ክርእይዎ እዮም ምክንያቱ ከባቢ 23,000 መራኽብ ንዓመት ብቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፋ እንድሕር ኮይነን እሞ ከዓ ኣብ ንግዲ ናይ ዓለም ክሳብ ክንዲዝ ኣገዳስነት ዘለዎ ተኮይኑ ስቑ ኢልካ ክርአ ከም ዘይክእል ርዱ ጌርና ንውሰዶ ስለዚ እንታይ ይግበር ኣሎ ወይ ኣሜሪካ እንታይ ትገብር ኣላ ወይ ካልኦት ዓለማ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እስከ ንስማዕ ሕጂ ኣብ ዝያዳ ኣላ ተቐንዲ ኣገዳሲ The narrow Bab al-Mandeb Strait connecting the Gulf of Aden with Red Sea and beyond to the Suez Canal. US Special Envoy for Yemen told news agency Reuters that Washington it aims to expand an existing international naval task force into بأمريكا هذا أبي كدان ويكا تاسك فورس حيل عمام نتسأتا نايكي بحري بفلاي بابيل مندب نمو حس بزبزوحات هقرات زرارب كمزلا الزد ما مسكن دي هقرات combine task force ناي 153 هقرات مالتيو إذا أبتي كبابي ريتي Gulf of Aden security operations زين هقرات دياتن تنعبيت هقرات برقص اللوا أمريكا لا أستراليا لا إنجليز لا فرنسا لا إيطاليا لا جرمن لا كندا لا برازيل نتي مسمرنا بحريك كم زخيل زبلنا يعني قديك هجرات كلاتن أبو included اللوا أبو included زي كونا زلوا تي أتذكر مالتيو أبزي زربا بفتهم زي تكاسا زلوا هجرات منين جبتي كم دما يرترا توسعوا السودان ولا بتكارتا ريوم يلوان this is بتعمل زجرمي علم ملوك هبكال علم متيو
ني أب كبابي خازة قاتم زلو صتا كزارب كله أبو نسخة involved زي مخانكا وين عخا بغتا بزعباخا ويك after discussions كتوخا زي مخالهم وين ما بتميديا كتمت زي مخال زقرمي قريمني زلانه عبز كنتات زسي كتا ناتنا دوباتي يعوزلو عبزسي زخونه engagement سي تقبر مخاله زبل امنت علني under normal conditions normal حقر ندحر قينا السودان ابزوان زي involved تكون تخنيا why because ابديق زبل وقس له زلو there is no central government ديل كقبر زخل كالا دما كابت situation نايتي اغرغر زلو السودان رحيقه يا زلا جبسي involved زلا مخنياتو اب سويس كانال big interest زلو هاجر سلا زخنت امها تي كنتات قطا يصلوا سلا زلو بقطبا مالتي ኤርትራ ግን ኣብቲ ቦታቲ ልክ ኣብቲ ቦታቲ እያ ዘላ ጅቡቲ እውን ክትሳተፍ ምተኻለ ይብላኒ because somehow ኣብቲ ቦታቲ እውን ኣለያ ግን I don't think እቲ ፀገም ናይ security ዘሎ ኣብ ጅቡቲ ካብ ጅቡቲ ምስ ሓለፈ ይዘጋጥም ዘሎ ምራብቲ ናይ ጅቡቲ ተሪቶሪ ኣይመስለኒ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ኩነታት እዚ active role ክትፃወት ዘይምኻላ زقرمي ترى يخلو زخلانه مخنياتو اكمز عينت كنتات اب دقيقه ون كغاطم كله ناتكا تساتفو اب كنتات تزي مهلاو it is a little bit isolated كم تخوني زغبركا كويني سمعنا نعي مخنياتو even اب كبابيخا زغاطم issues ندير participate زي تغبر لها ويد ما participate كتغبرو زي تقدم دروينكا that is not a good thing اب تناي عالمنا جيوبوليتيك عالمناكو اب زي بوتا خويدا تسكتساتف قلحتك وهابا ابت اولادك كتلو كل جزء يا كواتطافا حجرات عالم كلها they want to be on the seat ابت كرسي ناي زخونه يكون توبيك كله يمزلي ኤርትራ ድማ ኣብዚ ኩነታት እዚ ምናልባት ብዙሕ ሓገዛትን በቲ ኣብቲ ፀጥታ ናይ ቀይ ባሕሪ ክትሳተፍ ትጅምር ነቲ ናታ ኩነታት እውን ደገፋት ክትረክብ ትኽእል ናይ ግድን ኣይኮን ከምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ምስ ካልኦት ሃገራት ነቲ ረብሓቲ ዘድልየን ምሳቶም እውን ኢንጌጅመንት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ናተይ ርድኢት እዩ እዚ ማይ ፐርሰናል ኦፒኒየን ኣይ ኖ ገለገለ ሰባት መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ኤቭሪቲንግ ፅቡቅ እዩ ናቲ ፖሊሲ ትክክለኛ እዩ ዝብል ርድኢት ዘለኩም ኣለኹም ናትኩም ርኢቶ እዩ ብናተይ ትዕዝብቲ ክሪኦ ከለኹ ግን ኤርትራ ኣብዚ ኩነታት እዚ ተሳትፎ ክህልዋ ይግባእ ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ እንተለዋ ኮይንኻ we will see coming forward ማለት ክመፅእ ከሎ ሓበሬታ ክንሪኦ ኢና okay already ዘረባይ ከይወዳኹ ጅቡቲ already ኣላ ትሪእዋ ኣለኹም ጅቡቲ ግብፂ ኣላ let's see if Eritrea is member of this one كينيا جوردان رلنا بتزوبا زلوا ماليزيا كويت ريبابليك اوف كوريا تي تساتفوا ابزي كوليشن ويك ابزي زمدناز سوري ابزي غير لكم يصنعكم يقرتا قربكم السلكم ابزي دريكم زلوا سكرين مثلا ثاني ابزي جبتي ثاني غرب مغرب if we go back a little bit here okay ابزي جبتي تريوا لهم دنمارك جبتي ايجيبتون الله ስለዚህ እቲ participation በወለንታኻ ኢኻ ትሳተፎ ወለንታዊ ነይሩ እተን ሃገራት ተሳተፋ Combined Task Force 153 it's a 39 nation coalition commanded by Vice Admiral of US 5th Fleet based in Bahrain. Participation purely voluntary. No nation is asked Kenya, Jordan to carry out any duty with it is unwilling to conduct. Pardon me. The contribution from each country varies depending on its ability to contribute assets and the availability of those assets at any given time. The 39 nations are not bound by either a political or a military mandate. Contribution can vary from the provision of a liaison officer to the supply of warships or support vessels and maritime reconnaissance aircraft based on land. China, which is not part of the current task force, is a heavy user of the Red Sea route and holds sway with Iran, the Houthis' main sponsor. While reports suggest a new task force... So, كم نريد لنا أبزي كنتاتي 39 هجرات كتا بمراقبا ويكابت تاتاك الساتفا زخوني فلوي كدانا يكونن تساتفا دما بولنتايز جبر سلازي I think ايرتراون كتساتف مخالت زبل رديت علني كم زعينت مستاف دما اقداسنت محلو مغنياتو بغطاتي كاي بحري تدلاينتو عزز ونكو نحنا قداسي مثلني كاي بحري بحوت تعاتي تغلال لا تقم زي بلو تغينو حركاتي قداسي جيوبوليتيكا ورب حزلنا ونخسر لنا مالتيو ابكي بحر بلاونا مالتيو بتغينو بتجن كم زنريو زلنا
اتزوبا تزعبي ازاربي ارست ازاربنت بني خوين زلو بزح من قصاصات دما يقبرالو بزح ناي جيوبوليتيكا وي كان اسلالفا لوطون يقبر كم زلو امريكا بزح نغرات تمتيتا سلازلا استراتيجيناتا نصور يكون نبت كبابي ابزوانزي صتانا كباري كمتن العلي يزغدسا تشاينا اكل ناي زي كونتن سلمتاي تشاينا اتي صقامي زبحال زلو حيلي حوتي وين كتنكفاهم زي كل سلا تفلت سلمتاي مسيران تزلع على الديل سلا زلوا مسعوديه اسمع معلوا امبيري شور حوتي ناي تشاينا ربحاتات كتنكفاهم زي كل سلازي كومسلو زخونه برغت صقامي بلو منساتهم ግን I think this is also كم زكونታት مستافون بعين ربحاون ربحا كم زخيلي مخنياتو ምናልባት እቲ بقليلو ኤርትራ ካብ ቦታ ዓመፅያ ነዚ ሓለዋ ኣብዚ ክትሳተፍ ከላ የመን ካ ዶንት ፎርጌት ኢት ኣብ ምስ የመን بحيلي ودباتنا إيرترا كم زوجات زجبورية من ودباتنا حنيش تذكروا تخينكم we had a great relationship مع اليمن أبتي زحل فوان إسكي بزعب هذا كونتات زي في اللي نكرنا أفريقيا زملكت كزارب كله تسأتا ناتو قداي ترى كون ساب كبابي خازة قاتم سي أقدر سنة على وديو كتساتف بريزنت سياس كزارب كله سكنسمع أفريقيا قداي عزيز تحل أصلاً أنا كان أفريقيا قداي عزيز تحل على خنوي جزء زوسد بزحمة توقت زلويم بزح سبون تصفى زغرات أي مثل بوجنكا تصفو لها نا أفريقيا قداي بتزد لنا جركوات صحيح إلي وكعرّي إلي زول تصفى لك هذا كم يكون أنت بخان من قد هرد الله مهنياتو تتنبرو له زلوا حاجزاس تستيسو ماي أتيو وينا فرسو خلصي انتهي تقبل سوء الكاد هات عزب تصفو دي خاي تصفور الكاد زارب يتغلنا قديتها فتوي تفتوى بتجزعات خواجة خاد الله وقدوا خاد الله خناتاتي نفع حناق دليتي هاللغة حيال ضغوم كابوت هاد ما يتغلنا كتاد مولي تغلنا عجي تصفو دي خا وزن زن تصفاتات على الكاد زارب تايت ملش ولا حد عفالون تسفايت يقولون أهيلوا يقبضون على الريك اللي انتهي تجبر مالتي تسفاي يقولون كاتو فوق ما تقاتل لك هذه وهي كوا هدي مكاب كلا عالم كنت كيدا هو كانوا في العالم كنت كيدا يجي نقحات توديو لو تخمس زخيل درجة أي بس إحنا لنا نزارنا خلينا تنقحت يلين لابد تنزارب أنا كله حماق نقرنا رأيت حقوس الليل كاس الزارب أيضا وين تحماق يسمعوني يفلطوني وتبلاي تقولنا أجي تودا دبان تي عقباب ودا دبان يخيل زلو بر كل جزء حدا عينت أكيدا خف العالم كف العالم كف العالم نايك في العالم ودب كله لو نايك في العالم قديات بحدا أو حدا قراءتي وفتح له بهلا تحاجزاوين حدا خبت السنحة أجابه وبروسيجرال تجين هذول أنا مهنياتو جنجي في نجار كتم حدر قدم كفافي الكون بب خوابي بب عوض طريقة سلذة لك نصومس بلكا تحدخ تحدى يقدم وقال تحدخ قال لسه قلنا إن حد حدود مكرنا تلا رحنا تمارا الأخا ما بزعبه وداد بقى يدور جنجي في نجار كتولد بالكام جمار قبتي لحلفنا يودي حد الند أفريقيا تمكرون ترينا ونسي الطموح أزيو كجيفهم أتي شجرات معليه يقولوا نوعه تفتح الكات فترة ميكانيزم قليل anyway واتي قرن أفريقيا زلوا هجرات تنفلي تناب ريتسي فورمز بحال زنبرة ونكو حدا عبي تراكز عواتي زقبع كم زكونتات مغنياتو نخلاتهم ون زتنكف ربحا زلوا كونتات سلو زغوني أجن even أبتي زوريا خاز جبر بعلم لخا إيو زم حدر كتريا خلها بحفشة قدينك بحري again أب دركوخيتنا نازقاتم زليو علم ملوجن بزعبو يزاربن سقمتي وصدون الله سلازي it's a very interesting نجار كتريوجن مسكزي نارانا يورنا تعذبنا يمكن كيدينا I hope كلا نجار تماهرنا خنكون بخلي تزلوا بتكرن بحر كرن أفريقيا بخلي بغزيرة خبزلوا بالسودان بإثيوبيا بزيك بحر دما بيمن زي ما تزلوا كنا تاتري وسلزي أن إيرترا أزيو بداهي زقنا مدرخ كم زلوا مفلات مجنزابن إدلي I hope قلم هيرنا كوم please support كبروا لايك كبروا شير كبروا ناتكم ريتو ناتكم حساباتون بحنات من قد أبزق دفنا بالكون إلى مارست أبزق ودي أبكال عرسك سام الرخب تصبحنا تمنغو لحنكون بلكم
أقدس معبالتات أبزوان كنستقبل لهم زلنا مجمريا علمنا كابناي دولار ناي معراباوي عالم قطباوي حبلالا نام مبراق قصعت خيدالا سلازي أبزوان زي ገንዘብና በዶላር ይኹን ቢሮ ተቀሚጥ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካብኡን ኣብ ካልእ ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንግደድ ኣለና እዚ ድማ ፈሊጥና ዝተውዒልና በመንገድ ስቶክ ማርኬት በመንገድ ክሪፕቶ ክንገብረ ከለና ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለዝኾነ ዓለምና ድማ ብቁልጡፍ ትቕያር ስለዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብዚ እዋንን ንመጻኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻድ ውፅኢታዊ ይኮነን نعوك حقس زخل استفل عليه تمرت سلسلنا آتيكم تتغموا لي بلاكم. Thank you.